İdişler, oптом идиштер. Саламатсыздарбы? Каттаучулар. Бүгүн идиш базардамын. Какка жеттиң? Канча сом? Doğru 75 сом. Чоңу канча мындай? Чоңдугу канча экен? Орто окшойт да? Керамикабы же? Keramik. 75 сом. Сыртын көрсөтчү. 75 сом экен. Буларчы? Башка расцветкасы ушунун эле. Же кичинерагы? 75 denedi. Ne oldu? 75. Sonra 75. Bunları şular 1000 сом. Nallar 1000 сом. Nalları 1400 сом. Nallar da şunun 1000 сом. Nallar 1,5 milyon. Narkolar 900. Булары? Двух ярусный. 900 сом. Doğru 6,5 milyon başlayıp. 6,5 миң сом. Канча предмет? 44. 4 предмет 6,5 миң сом. İşler piyanolar 25'ten. Şunlar 5'ten. 25'ten. Кичинекейлери? Тарелкалар? Tariflarından var 80'den, 100'den, 120'dan. Булар кандай болот? Var 80 сом, 90 сом, 90 сом da var. Burada 7,5. 7,5? Doğru 7,5 миң сом. Канча предмет? 34. 34. 300 туруп.